Mwaramutse tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka na 2026. Nimvuga yuko igihugu cya Isiraheli gikomeje guhura n'uruva gusenya, kubura abasirikari, kubura ibikoresho, kurindimuka kuri tere. Uze kuzemera kuko niko kuri tere. Isiraheli ikomeje guhura n'uruva gusenya, ikomeje guhura n'ibihombo bitoroshye. Hezbollah, umutwe witwara gisirikari ufashwa na Iran, wongeye gusuka ibisasu byinshi kuri Isiraheli majyepfo ya Libani munsi y'umugezi wa Litani. Abasirikari b'abofisiye ba Isiraheli bakomeze kwicwa umusubirizo. Nk'izo mubona ni drone za FPV za Hezbollah zamanukaga zije gutsinsura abasirikari ba Isiraheli. Ni mu gihe Isiraheli nayo ivuga yuko itoroshye cyangwa se itoroheye Hezbollah, bakomeje gukoresha uburyo bwabo bwa gisirikari technique, indege za F-35 ndetse n'abasirikari b'inkorokoro barwanira ku butaka berekeza ku nguni nyinshi ngo bagabe ibitero byinshi cyane kuri Hezbollah. Hezbollah igomba gushyirwa hasi niko bavuga, ariko kandi nanone ruva gusenya igura narwo runatumye nanone mu buryo bwuzuye abaturage bo muri Isiraheli bibanga munda. Bateko iyi ni Isiraheli cyangwa se ni Isiraheli cyangwa se ukuzimu muri Isiraheli. N'abaturage bihereje imihanda barigaragaza bamagana Benjamin Netanyahu bati urukudutera ibyago, urukudutera urupfu abana bacu, abuzukuru bacu, ingimbi, abangavu, abasaza, abakecuru, abagabo n'abagore bari gupfa bazize intambara watangije utazanatsinda. Hagarika ubwo bugizi bwa nabi, hagarika ubwo busasi yewe bibi. Ayo n'amafoto ya Benjamin Netanyahu banditse muri rurimi rw'igiheburayo bamubwira yuko izarimo gukora atari ibintu by'i Rwanda nako ibyo bintu byo muri Isiraheli. Ibintu ari gukora ari ibintu bibi cyane biri kuzanira akaga gakomeye abanyayisiraheli. Kandi koko urebye Isiraheli gabitera mu bihugu bitandukanye, ariko nk'iyo baje kuyisubiza baza mu buryo bukomeye ndetse bakazana icyo twakwita ingaruka zidasanzwe kuri Isiraheli, maze Isiraheli bakabifatisha amaboko yombi mu gihe babonye ibihano biremereye. Ikindi kandi imyigaragambyo ibaye nyuma yuko igihugu cya Iran cyatanze ultimatum cyangwa se umuburo ukomeye cyane kuri Isiraheli, babwira Isiraheli ko ikwiye kwirinda kuzagaba igitero kuri Beirut nyine muri Lebanon kugira ngo batazahura n'uva gusenya ruturutse Tehran, kuko Tehran yavuze ko izahita isubiza kuri ubwo bugizi bwa nabi bwa Isiraheli kuri Libani, kuko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byumvikana. Abo majyaruguru ya Isiraheli muri Haifa babwiye yuko bagomba kuzahunga ibyo bice nimba Isiraheli ikoze agakosa kamwe. None bari kubona Isiraheli ikomeje uwo mujyo Iran ndashaka, bati mwahagaritse ubwo busasi kweli. Turaje tubigarukeho. Sibyo gusa, Iran biravuga ko yalashe ku kigo cya gisirikari cya Leta Zunze Amerika mu gihugu cya Kuwait. Ayo mafoto mubona na ya satellite. Murabona imwe mu nyubako ya rutura yarimwo ibikoresho bya gisirikari bya Leta Zunze Amerika, hadituwe ibisasu, ariko no ku rundi ruhande harahakubiswe ibisasu birahatobora. Ubyitegereze neza. Bakoresha misile za EMAD, ndavuga Iran, ikubita kuri Leta Zunze Amerika. Ndakubwira uko zagenze, uko amakuru bigaragaza ndetse n'uryo igihombo gikomeye cyane cyageze ku ngabo za Leta Zunze Amerika. Iran yari yabateguje na mbere yuko izabihaniza ku buryo budasanzwe. Uko byagenze njye nayo turabigarukaho. Sibyo byonyine, indege za Iran zikomeza akazi muri Ecedemez Hormuz, aho amazi Leta Zunze Amerika ashaka gutoborera ngo yinjire ajya mu mazi y'abapehashi, maze abasirikari ba Iran bati olingate mubyange cyangwa se mubyemere, ntago mushobora gutera n'intambwe n'imwe tutitwabari bata. Indege zongeye kugira hejuru y'amato Leta Zunze Amerika. Amerika ihura n'uva gusenya, icyakora bahangana nayo ibya uko byagenze cyangwa se icyabivuye ndaje mite mbikubwira nona. Atari byo gusa ndakubwira mwite Volodymyr Zelensky. Uburusiya bwahamije Ukraine bikaze bwashege ibibuto bya HIMARS byakozwe na Leta Zunze Amerika muri kara karere, aho Ukraine ikomeje guhondwa n'igihugu cy'Uburusiya. Ni mu gihe Vladimir Putin yanze ubusabe bwa Volodymyr Zelensky, ahubwo umututu w'imbunda ngo nugomba guhaguruka ugakomeza. Njyewe ndi umungu wa kamanzi w'uruwande ngo ikaze nguze tujyane ku musozo turi hamwe kamwe ku kandi kuri kuvugwa nta kimwe dushize ku ruhande. Ikaze kuri mwese.
mu buryo butunguranye cyane kandi bukomeje guteza ubwoba abanya-Isiraheli ndetse n'igihugu bwacyo cyose cya Isiraheli. Ubwoba barimo nubwo ibitero nyirizina bidasanzwe ku buryo bukomeye, kuko byanga bikunde ngo bari kubona ingaruka z'ibitero byakozwe na Isiraheli ku bihugu birimo Iran ndetse na Hezbollah muri Libani. Bati ibi bintu bizadukoraho. None Hezbollah yiti okay, mwayihaye kudutera, natwe turiteguye rero, reka tuze duhangane hasi hejuru, n'ubundi ntacyo turamira. Mwafashe ubutaka bwacu bwa Libani mu buryo ngo ni ubutaka bwo kurinda umutekano muri Isiraheli nk'ahari wanyu, mureke dusekurane ibijyo bigiye, ni mu dutsinda tuzatsindwa, nitubasekura tuzababaza nyine. Ubwo kandi urugamba kandi rukomeje maye, nta no guhagarika. No guhagarika imirwano bishobora kuba biri mu mpapuro gusa, ariko urugamba rurimo kuvuza ubuduha mu yindi nkuru. Abasirikare batatu ba Isiraheli bishwe mu majyepfo ya Libani kuva imirwano mishya yongeye gutangirira nyuma y'amasezerano aheruka yo guhagarika intambara hagati ya Isiraheli na Libani yahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko akaba atagize ikintu ageraho, akari guhita igihwereye. Nkuko bivuga na IDF, abantu baheruka gupfa barimo Kapiteni Khardali-Nabatieh wishwe kwa gatandatu n'ejo hashize, na Sergeant Ohadi Yohome wishwe umunsi umwe mbere yawo. Urupfu rwabo rwabaye nyuma gato yicwa rya Kapiteni Eitan Sharmul Lamberg mu majyepfo ya Libani ku munsi wo kuwa kane. Aba ni bamwe mu basirikari bakuru ku ipeti rya kapiteni. Uribwira ngo abasirikari batoye basanzwe bari gupfa bangana iki? Nimba aba ofisiye bicirwa ku rugamba, utekereza ko abasirikari abo twita ba kaporali ku rugamba bari gupfa ni bangahe, cyangwa se bangofero? Ni benshi cyane. Ibi bihombo bigaragaza ko igisirikare cya Isiraheli gikomeje kwiyongera, nubwo hari amezi menshi y'ibikorwa ndetse n'ibivugwa kenshi ko hari ibikorwa bya Hezbollah biteshwa agaciro cyangwa se barimbura. Iri tsinda rya Hezbollah rikomeje kugaragaza ubushobozi bwaryo bwo gukomeretsa ingabo za Isiraheli no kuzivugana zikorera hafi cyangwa se imbere mu majyepfo ya Libani, aho bakomeje gura nuva gusenya. Icyakora Hezbollah igibwira Isiraheli twebwe ngo dufite umugambi wo kuza kurasa muri Isiraheli rwagati muri biriya bice by'iwanyu, ketse tubona ibisasu cyangwa se imbunda zaho turashaka kuza kwerekeza muri Libani, aho ngaho turagenda tukaharibata, ariko mwebwe mwaraduteye mu inzira y'abasirikari banyu ku butaka bwacu the boots. Icyo gihe tugomba guhangana namwe. Ibyo kandi ibihombo bikomeye cyane Hezbollah iteza Isiraheli. Dukurikije imibare y'ingabo za Isiraheli, abasirikari 30 ba Isiraheli bamaze kwicirwa mu majyepfo ya Libani no ku mupaka wo mu majyaruguru kuva intambara yo mu karere ka Iran yatangira mu mezi 3 ashize. Umucuruzi umwe w'umusivile nawe yarishwe ku munsi w'ejo. Ryatumye impfu ziheruka ziba izingenzi cyane n'igihe abapfuye bapfiriye. Byabaye nyuma y'imirwano yo guhagarika, inyuma y'amagigano byo guhagarika imirwano yimaze igihe kinini biri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi byagaragaje amasezerano y'amahoro yasinywe, ariko akaba yarananiwe guhagarika intambara kuri terrain. Hezbollah yanze ku mugaragaro gahunda yo guhagarika imirwano, kandi yakomeje kugaba ibitero ku birindiro bya Isiraheli mu majyepfo ya Libani. Mu mpera z'icyumweru gishize, itsinda ryatangaje ibikorwa byinshi by'ibisasu bya rutura birimo roketi ndetse na drone byibasiriye ingabo za Isiraheli n'ahantu ha gisirikare. Ibyo ngiye kuzana inkeke. Ihungabana ryakomeje kandi gutuma ubuyobozi bwa Netanyahu buhangayikishwa n'ibibazo by'ingenzi ku bijyanye n'intambwe bamaze kugeraho nyuma y'amezi menshi ibikorwa bya gisirikare. Bati none turaza kubyitwara nk'uduti. Nubwo hari ibitero bikomeye by'indege zitajya abapilote, ibitero byo ku butaka n'ingamba nyinshi zo kwirukana Hezbollah ku mupaka, ingabo za Isiraheli zikomeje guhura n'ibitero bidahwema by'itsinda rya Hezbollah bikomeje gukorwa mu bice binini bya Libani yo mu majyepfo, kandi ikaba ibice bitungurana cyane bitera igihombo ku ngabo za Isiraheli. Ibi ngiye nagwa byitaka koroshye. Nk'ubwo igitero cy'indege cya Isiraheli cyateje ubwoba muri Libani nyuma y'iminsi mike, ibihugu zombi bigeze ku masezerano mashya yo guhagarika imirwano. Abantu 9 barimo abayobozi 3 b'ingabo za Libani bishwe mu gitero cy'indege za gisirikare za Isiraheli ku muhanda uhuza umujyi wa Nabatieh n'umujyi wa Mariyone. Ni mu manyandiko yavuzwe n'ingabo za Libani, kandi yagize iti nyandiko baragize bati ukomeza ikorwa by'ubugizi bwa nabi bigambiriwe kandi bikomeje gukorerwa muri Libani n'abaturage bayo, bikorwa n'ingabo za Isiraheli bigakorerwa ingabo zacu n'abaturage. Kwizera n'umurava wo guhangana n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigamije kuburizamo imbaraga zose zo kugera ku gisubizo cyemerera kugarura ituze, guhagarika Burundi intambara ndetse no kuva muri Libani kw'ingabo za Isiraheli
uduce bigaruriye bikomeje kugorana. Ikindi gitero cy'indege cyagabwe ku mudugudu wa Saksakier wo majyepfo gihitana abantu 6 kinakomeretsa 4. Ibiro ntaramakuru z'igihugu bizavuze ko ibiro ntaramakuru by'igihugu byavuzwe na Associated Press byagize biti kwa gatanu Isiraheli yagabye igitero ku bwihisho bwa Hezbollah bushyigikiwe na Iran muri Kefar Tebet muri Libani. Amasezerano ahuriweho na Amerika, Isiraheli na Libani yatangajwe mu itangazo ryahujwe Amerika, Isiraheli na Libani kuwa gatatu nyuma yuko ingabo za Isiraheli zigabye igitero gikomeye muri Libani mu myaka irenga 25. Muri iki cyumweru ngo biranze. Itangazo yashyizwe hanze bamwe bagaragaje neza ko ibirimo kuba biteye inkeke. Umwe mu bayobozi ba Isiraheli akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Isiraheli yatangaje yuko bakomeje gukurikirana buri kantu kose kandi bari gukurikirana ingabo za Hezbollah, bagakurikirana n'abarwanyi ba Hezbollah mu bice byinshi kujya bahangane nabo. Uyu yagize ibyo atangaza mu mvugo ye ashimangira cyane ko bari tayarati. Muri iki cyumweru inama ya kane yo ku rwego rwo hejuru hagati y'Isiraheli, Libani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabaye igera ku kitigeze kibaho. Ku nshuro ya mbere impande zose uko ari 3 zihurije hamwe mu cyemezo cyazo cyo gukumira Hezbollah iterwa inkunga na Iran mu bikorwa by'iterabwoba. Ibiganiro birakomeje cyane hagamijwe guteza imbere ihagarikwa ry'imirwano rirambye no gushyiraho uburyo bwo gutuma ituze rigaruka ku biguzo bituranye. None kandi ndemeza ko Hezbollah yateye ibisasu bya mortier byakubiza ibirindiro bya UNIFIL bitana umukozi wa Loni mu majyepfo ya Libani. ADF yavuze ko mu ijoro rimwe Hezbollah yateye ibisasu byinshi bya mortier byaguye mu birindiro by'ingabo za UNIFIL mu gace ka Didmene mu majyepfo ya Libani, bitana umukozi wa Loni ndetse binakomeretsa abandi bantu 2. Uyu n'umuvugizi w'ingabo, umuvugizi wa guverinoma ya Isiraheli watangaje aya magambo akavuga yuko akomeje gukurikirana ivyo bikorwa biri kubera mu majyepfo ya Libani ndetse mu majyaruguru ya Isiraheli, aho bari kuvuga yuko ari ikorwa bibi cyane ndetse byo kwamaganira kure. Gusa Hezbollah ishyigikiwe na Iran yanze amasezerano yo guhagarika imirwano yuzuye uyu mugore yaramaze gutangaza yabaye. Isaba ingabo za Isiraheli ahubwo kuva ku butaka bwa Libani burundu karibwo byazatuma amahoro n'umutekano biboneka. Ingaruka z'ibiganiro bitaziguye ngo zabaye iki? Zabaye nyinshi. Nkuko bizatangajwe ku televiziyo y'igihugu ngo ingaruka biteye isoni kandi biteye isoni cyane kandi byaranzwe burundu n'abantu benshi barbak. Ati ni itangazo rya Washington rigaragaza amahame shingira Amerika na Isiraheli bibona nkuko Libani izemera umushinga wa Isiraheli wo kubaka the Great Israel, Isiraheli nkuru. Intego nyamukuru ikaba ari ukwambura intwara abarwanyi kandi ikaba ikibazo cyo kurimbura abaturage bayo barwaniriye. Ni itangazo rigamije gusenya Libani, kwihungabanya ndetse no kubiba amakimbirane mu karere. Nta kintu kizima kibirimo. Yemera Isiraheli kugera kuzo itashoboraga kugeraho binyuze mu ntambara bikanywa mu buryo bwa politike rero. Hezbollah barababeshye acha black. Ntabwo bizakunda. Hezbollah ntabwo yari muri ivyo biganiro kandi mu ijwi ryayo ryarwanije ibyemezo bya Libani na Isiraheli bavuga ko batabirimo. Isiraheli na Hezbollah bakomeje guterana ibisasu kandi bisa naho Hezbollah Misiri mbishaka gutangira guhangana na Libani ubwayo bitewe nuko Libani bari kwishinja kuba iri kugendera mu kwaha kwa Leta Zunze za Amerika ndetse na Isiraheli bari kwirya ubwenge nabo bakemera. Hezbollah iti no way, ntabwo bizakunda. Bari kubabeshya twebwe turabazi. Ibyo barimo turabizi, ibyo bayatenaniwe kugera mu buryo bwa gisirikari bashaka kugera mu buryo bw'intambara. Rero ntabwo twiteguye kubemerera ibyo bikorwa. BBC sha uko no muri Isiraheli amerewe nabi. Benjamin Netanyahu bati subira inyuma hagarika intambara. Ni imyigaragambyo ikomeje kwera muri Isiraheli rwagati, Tel Aviv, Haifa, Betishemesh n'uduce dutandukanye bamagana igihugu cya Isiraheli kiri kujya mu ntambara iri kubazanira ibyago biremereye. Bati ibintu mu bihagarike ntabyo dushaka. Niko abaturage benshi bari kuvuga. N'ibihumbi by'abigaragambya banyuze Tel Aviv ku wa gatandatu mu myigaragambyo ya buri cyumweru yo kwamagana Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu na guverinoma ye. Bamagana ibikorwa by'ingabo za Isiraheli kuva kubera muri Iran kugeza i Gaza kandi basaba ko habaho andi matora. Imyigaragambyo ibaye mu gihe ibitero by'intege za Isiraheli mu majyepfo ya Libani byahitanye abantu 9 barimo 3 mu gisirikare cya Libani ku wa gatandatu nkuko igisirikare cya Libani n'itangazamakuru rya leta ryabitangajwe bigarutseho nyuma y'iminsi bashyize amasezerano y'amahoro ariko Isiraheli bitarabyemeye.
Yerusalemu abitabiriye inama cyangwa se imyigaragambyo bashinje Netanyahu kuba ari wateje amakimbirane muri Gaza, Libani ndetse na Iran. Ibihugu bitari bibateye ikibazo. Bati niwe nyirabayazana w'iki kibiza nkuko byatangajwe n'umwe mu bigaragambya Ishalave cyangwa se Ravive n'agace ko muri Yerusalemu. Bati ndatekereza ko aramutse agiye ndetse agasubira inyuma akava ku butegetsi ibintu byasubira mu mahoro. Twakunye kujya amahoro muri kano karere. Twashoboraga kwirinda intambara, matongo yose, abantu bose bishwe hano hariya byari guhagarara. Amatora ataha y'abashinga amategeko muri Isiraheli ateganijwe ku 26 Ukwakira 2026. Aha abatora bazatora abagize inteko 20 ariyo nteko muri Isiraheli. Ariko raporo zigaragaza ko imvururu za politike zikomeje kwiyongera zishobora gutuma habaho amatora hakiri kare muri Nzeri mu gihe ihuriro ry'ubutegetsi rya Seginka. Niko abaturage bo muri Isiraheli bifuza ko amatora bavuga ati rwose ntago twifuza Netanyahu, ni twifuza ubutegetsi bwe, ubutegetsi buteye inkeke, ubutegetsi buteye ikibazo, arakavaho agasubira inyuma, ntago tumushaka. Tuzi ko tugeze amahoro na tukabana na misi neza nkuko twabibanye mu myaka 47. Dushobora no kubaho mu mutekano dufatanije n'umupaka wacu mu majyepfo, amahoro na Yordania. Mu gihe cy'imyaka 30 twabayeho dufite amahoro, dushobora no kubana amahoro n'abandi rero. Ibi bigomba kumvikana. Ku mupaka wa Gaza duhora duhura n'ibitero byinshi. Abaturage nta buryo bafite bwo kubaho, abuzukuru nta mwanya bafite wo guhumeka. Nitudashyiraho amasezerano, nitutabona amahoro, bizakomeza gutya. Ndetse nibi abuzukuru banjye bafite imyaka 2 bazakura kandi bagomba kuba bajya mu gisirikare cyo kwicwa. Sinshaka ko abuzukuru banjye baba mu gihugu gihora kirimo intambara. Itariki 7 Ukwakira kuri uwo munsi mubi cyane, guverinoma yose abantu 38 buri wese muri bo yariye ruswa. Buri wese muri bo yabeshye kubera ko itariki ya 7 Ukwakira yabayeho kubera ubuhemu bwabo n'inkunga yabo kuri Hamas. Bagomba gutaha kandi aho kugira ngo bakomeze kuyobora intambara yabo bagomba kuyirwana, ariko nabo bakajyana nayo. Imyaka 3 n'igice ibi bigomba guhagarara. Aba n'abaturage bo muri Isiraheli bariye karungu bamagana ubutegetsi bwa Netanyahu, bavuga yuko bikubateza imfu, abantu bari gupfa umusubirizo, kandi ibi ngibi ngo bigomba guhagarikwa byange bikunde kugira amahoro ahinde muri Isiraheli. Ngo Netanyahu niwe kibazo. Abanyamahanga babivuga ngo muri kwanga Isiraheli y'Imana, aba nabisera ubwabo bari kuzivugira ko Netanyahu bateye ikibazo. Igitero cy'indege cya Isiraheli cyateje ubwoba muri Libani, ariko muri Isiraheli ubwoba bwinshi bw'uko Iran ishobora kuza kwisubiriza cyangwa se gusubiza akongera gupfa imbaga, bakavuga ko Netanyahu ari we nyirabayazana cyangwa se bayazana wizago byose ikomeje kugwira igihugu cya Isiraheli n'akarere kose muri rusange. Kuri bo intambara yose iri kuba muri karere iri ku mutwe wa Netanyahu na guverinoma ye, abicanyi Burchers bari kwica nk'inzirakarengane muri karere. Iyo ni imyigaragambyo muri Isiraheli. Tuve muri Isiraheli twigiye muri Iran, yo Leta Zunze za Amerika koco piku ibyo biberamo babahangana umunsi ku wundi mu rugamba rutoroshye. N'urugamba rukomeye. Bivuga gute cyangwa se yatangazwa iki? Ibitero bikomeye bya Iran byo kwihigimura ku bafatanyabikorwa ba Amerika biteye ubwoba muri Asia rwagati. Amashusho mashya ya satellite yashyizweho agaragara n'itangazamakuru rya Iran yatangajwe nyuma y'igitero bakoze ku ntego ya Leta Zunze za Amerika. Umutwe urwanira Iran cyangwa se umutwe w'indemendo w'amatwara muri Iran IRGC wavuze ko ibasi ikigo cy'indege cya Al Salem gicumbikiye ingabo za Amerika muri Kuwait n'ingabo za Amerika zo mu mazi mu kigo cya gatatu 5 Fleet muri Bahrain. Amashusho ya satellite azenguruka kuri internet asa naho agaragaza ibikorwa remezo byangiritse, aho hakobiswe igisasu cyaturutse muri Iran ku buryo bukomeye kigateza igihombo. Nubwo ingano y'ibyangiritse itaremezwa na Leta Zunze za Amerika, ngivuge yuko wenda bahombye ikintu kwa kiriya. Mbere yaho kwa gatandatu Kuwait yari yavuze ko yafashe ibisasu 7 bya Iran bya misile birebire hejuru y'ikirere cyabo. Ibisasu bya misile byarashwe nyuma y'uko Amerika irashe indege enye zijya pilote zo muri Iran zarashwe zerekeza ku muhora Hormuz mu ntangiriro z'uwo munsi. Igisirikare cya Kuwait cyemeje ko ingabo zafashe ibisasu bya misile na drone byarashwe na Iran, mu gihe Bahrain yashyize amajwi y'ubuduha y'ibitero by'indege abwira abaturage kwikira ahantu hatekanye kandi agakurikiza amabwiriza yemewe. Nicyo gishya mu bitero byagiye bigaruka bikavuga yuko byahungabanije umutekano muri karere. Bikomeje gutuma kujya ku masezerano y'amahoro bisa nkaho biri gukwita igihwere cyangwa se bitazagerwaho bitewe n'impande zombi zimwihangana ritoroshye. Barimo guhangana cyane.
Mbasa ngo none byagenze gute? Iran yashyize ahagaragara amashusho ateye ubwoba y'ibitero byagabwe ku nshuti za Amerika muri Asazuba rwa hagati. Mu gitero cyabaye birushaho kongera umwuka mubi. Amashusho agaragaza iki? Amashusho asa naho agaragaza ibisasu bya misile ndetse na drone biva muri Iran birimo kuraswa byerekeza ku kigo cya gisirikare cya Amerika muri Kuwait ndetse na Bahrain. Amashusho y'imirwano agaragaza icyo Iran yita ukwihorera ku cyo none ivuga ko ari ubugizi bwa nabi bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyica abantu n'abinzira karengane. Misile yerekanywe mu mashusho, misile nyine yagabwe kuri iki gihugu cya Kuwait ndetse no kuri Bahrain, yerekanywe mu mashusho nyirizina, ariko yerekanwa bashyizeho ifoto ndetse cyo kwakita nka bankarite cyangwa se igipankarite cyo kugaragaza ikigiye kuba cyangwa se ikiri kuba, icyo impamvu wahereje iyo misile. Misile yerekanywe muri ayo mashusho isa naho iri ishusho igaragaza minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu ahagaze iruhande rw'isanduku y'umusirikare wa Amerika. Ubutumwa bwanditse iruhande rw'ishusho ya Netanyahu buragira buti murakoze kubw'umurimo wanyu. Iyi shusho isa naho yagenewe kohereza ubutumwa bukomeye bwa politiki bugaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyura ikiguzi cy'ubufatanye bwazo na Isiraheli n'ibikorwa byayo bya gisirikare muri ako karere. Nk'uko itangazamakuru n'igisirikare bya Iran bibitangaza, intego zari zirimo ibitero bya gisirikare by'abanyamerika muri Kuwait n'ibikoresho bifitanye isano n'ingabo zo mu Rwanda mu muri Amerika ziri muri Bahrain. Iyi nkuru ni igice cya nyuma cyangwa se wavuga ko aricyo gitero giheruka muri aya makimbirane gikomeye kurusha ibindi byose, kandi cyo giye gutera inkeke idasanzwe ishobora gutuma akarere kose kisanga mu ntambara buryo bwa kabiri, kuko bisa naho guhagarika imirwano bigiye kurangira. Abategetsi b'Abanyamerika bavuga ko byinshi muri ibyo bisasu bya misile ngo byafashwe, kandi bashimangira ko nta n'umwe mu bakozi b'Amerika wapfuye. CENTCOM yatangaje ko misile 6 muri 7 za balistike zarashwe mu gihe ngindi itageze ku ntego yayo, nubwo amashusho ya satellite Iran igaragaza ko batikuye. CENTCOM yavuze ko ingabo zayo zagabye igitero ku nkombe z'inyanja za Iran mu gace ka Taliki ndetse na Kashem nyuma yo gufata ibisasu byinshi bya Iran bya misile na drone bivuga ko zatewe mu nzira ya Hormuz ndetse na leta zo mu kigo cy'inyanja. Amashusho yashyizwe ahagaragara na CENTCOM wa gatandatu agaragaza ibisasu bya misile bikubita ahantu bivuga ko hari radari za Iran. Itariki yayo iyo video yafatiwe ntabwo iramenyekana ku buryo wakemeza ko ari yavuba ahangaha. Gusa Iran ikavuga yuko yo yabahamije kabone n'ubwo Amerika ngo ibihakana, ariko nabo ubwabo ntibahakana neza ko Iran yakoresheje imbaraga za gisirikare zidasanzwe mu kwihorera. Amakuru akemeza ko ikoresheje misile Emadi, ari nayo misile inyaruka cyane bakoresheje muri kino gitero kidasanzwe. Iran yavuze ko yangije ikicaro cy'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi muri Bahrain nyuma y'igitero cya misile ya ballistique ndetse na drone zibasiriye ibihugu bituranye birimo na Kuwait, bikajya ndetse no mu kirere. Igisirikare cya Amerika cyemeje ibitero ku bihugu bicumbikiye ibitero byacyo, ariko akavuga ko nta kintu kimwe cyabashije kwangirizwa n'ibyo bisasu bya Leta Zunze Ubumwe, n'ibyo bisasu bya Iran byagabwe ku bigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko akibaza uti muri Hormuz ni iki nyirizina cyabaye cyatumye ibikorwa byose biba nyirizina bikibasa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo? Habaye iki? Amakuru atangazwa muri HDMS ku nshuro ya kabiri mu minsi ibiri, ingabo za Amerika zafashe zinasenyanga indege ebyiri zitajya pilote zo muri Iran zijya mu nzira ya Hormuz gitondo cya kare, nyuma yuko nanone bifashwe nk'ibihangamiye urujya n'uruza mpuzamahanga rw'amazi muri kara karere. Uko abatetsi b'Abanyamerika babivuga, uyu munsi naho byabaye nk'ibyo ngibyo. Indege zitajya pilote zikomeje kuza igihe iki kibazo gikomeje kuzamuka no gutera umwuka mubi mu karere no mazi yo mu Kigobe. Ubwato butwaye petrole n'ibicuruzwa byinshi ku isi bikomeze kubuzwa gutamuka. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwavuze ko ingabo za Amerika zakoze ibishoboka byose kugira ngo zirinde ubwisanzure bwo kugenda mu mazi no kurinda umutekano w'amato akorera muri ako karere. Abatetsi b'Abanyamerika bashimangiye ko izo ndege zitajya pilote zari ziteje akaga ku mutekano w'amazi, bituma hakorwa ibikorwa byose kugira ngo habeho kuzirwanya. Nyuma yo gufatirwa ku bwato nta byangiritse ku bwato bw'ubucuruzi cyangwa se umutungo w'amato, nubwo ngo indege za Iran zo zabigendeyemo. Iran ntabwo igeze igira ikitangaza kuri uyu munsi ko kino kibazo kindi cyabaye mu bundi bushya. Igisirikare cya Amerika cyo ngiye gushimangira ko ingabo zacyo ziteguye byuzuye guhangana n'ibibazo byose bishobora kubaho muri Asia zo hagati, kandi ko zizakomeza ibikorwa bigamije kurinda inzira mpuzamahanga z'amato. Washington
yanaburiye ko itazigera ishidikanya kurengera abakozi bayo bafite ibikorwa bayo n'inyungu zo mu mazi nk'uko igitero cya Iran muri ako karere igitero cy'iterabwoba kibangamiye ubucuruzi mpuzamahanga. Ibyo rero ngo bishobora kuzazana igisubizo kiremereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakora kuri Iran, kuko Iran ubwayo iri kugaragaza neza ko ikora ibikorwa bya kinyeshyamba, ibikorwa by'iterabwoba ngo Amerika idashobora kwihanganira habe na gatoya, ahubwo igomba kurwanya yivuye inyuma, kuko ngo ni ibikorwa bibangamye isi yose muri rusange. Ngo Amerika irimo gutabara isi, nayo bari kugutabara. Aho rero ibyo byo muri Iran biri kugenda gutyo gihe murasazuba abwo hagati bari mu kaga mu majyaruguru nayo y'isi ibyago biracyakomeje ya ntambara Zelensky imeze nabi. Zelensky yatanze icyifuzo cy'amahoro, hanyuma aterekura drone igihumbi zitajya pilote zirwanya Uburusiya, ariyo yifuza ko bajya ku masezerano y'amahoro. Uburusiya buvuga ko bwahanuye drone 911 zitajya pilote mu munsi umwe, bikaba bitera gushidikanya ku kiganiro cy'amahoro cya Ukraine. Putin yasubije abihorera ubwo Moscow yatangazaga ko ingabo za Ukraine zohereje drone zirenga igihumbi zatakajwe umunsi umwe. Intambara ya Ukraine mu Rusiya irimo kwiyongera, ariko Putin avuga ko atarakoresha intwaro ze zikomeye kugira ngo yemeze abo yita abagome, abo yita abanzi be, abo yita ko bakora ibikorwa batazi neza, batazi icyo bakina nacyo. Putin akavuga ko atari yagiye ku rwego rwo gukoresha imbunda nziza cyane ku rugamba. Ati ku rundi ruhande ntabwo dufite ubwoko bw'intwaro zidasanzwe batekereza, niko bibwira. Ibirimo intwaro zacu za cruise, ibisasu bya misile byacu bidasanzwe, inyinshi muri zo nta n'igihugu na kimwe kizifite. Ubu tubabwiye nk'ubwoko bwa Shinike, ubwoko bushye bwacu twakoze nta muntu n'umwe ubufite. Turimo no gukora yewe izindi ntwaro nziza cyane zatanga umusaruro kuri tere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uwo ni bwana Vladimir Putin wateguje Ukraine yuko niyo bakomeje ibikorwa by'igisirikari barakoresha intwaro zitasanzwe. Ku itariki 6 Kamena, Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko sisteme zayo zo kurinda ikirere zarashe indege 911 zitajya pilote zo muri Ukraine. Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yongeraho ko ibisasu 13 byo mu kirere biyobowe byafashwe ku munsi umwe. Ibisasu 4 bya HIMARS bizakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika navyo byarashwe birasenywa amasaha 24 nk'uko Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya ibivuga. Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze kandi igira iti sisteme zo kurinda ikirere zarashe ibisasu 13 byo mu kirere biyobowe neza. Ibisasu byinshi bya roketi bya HIMARS byakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, indege 911 zidafite pilote twazirimbuye. Uwo munsi Minisiteri y'Ingabo kandi y'Uburusiya yavuze ko ingabo zayo zafashe agace ka Shipnekenko mu karere ka Kiev cyangwa Kiev. Igisirikare cy'Uburusiya cyavuze ko cyakomeje kurasa ku remezo bya gisirikare by'ingabo za Ukraine, ari nabyo byateye igihombo gikomeye. Minisiteri yavuze ko ingabo z'Uburusiya zagabye igitero ku bicuruzwa bya missile ndetse n'ibikorwa by'ubwikorezi bya Ukraine. Moscow yanavuze ko yagabye ibitero ku bikorwa remezo byakoreshejwe n'ingabo za Ukraine. Uburusiya bwavuze ko bwagabye igitero cyabwo gishya ku hantu hakorerwa indege zijya pilote zo muri Ukraine zigera kure. Minisiteri yongeraho ko ahantu ho kubika indege zijya pilote zo muri Ukraine naho hagabwe igitero. Moscow ikavuga ko ingabo za Ukraine zatakaje ikindi gifaru cy'ingabo z'Abadage Leopard. Minisiteri y'Ingabo kandi y'Uburusiya yavuze ko igihombo cya Ukraine cyabaye kinini cyane ku basirikari, aho bahombye abasirikari 175 ku munsi umwe gusa. Hagati aho Putin asa naho arimo kwerekana intwaro zitagaragara mu gihe hari ibintu bitazwi bikorwa byo kugarura amahoro. Zelensky aruka kohereza ibaruwa mu Burusiya asaba ibiganiro bitaziguye ngo azaganire n'igihugu cy'Uburusiya. Nyamara Vladimir Putin asa naho atigeze yasubiza iyo baruwa mu buryo bwiza, ahubwo akagaragaza neza ko adateze kuzaganira na Volodymyr Zelensky, kuko Zelensky ari gukora ibikorwa bitari mu bwenge. Kuko icyo rero ntago Vladimir Putin yajya kuganira n'uyu mugabo Zelensky, ahubwo ngo ariga gatuza nareba nayo akamene. Ese nakwaza munyamakuru, ndabizi ko nawe ubwawe wavuze ko hari abagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwitabiriye inama, wenda bashobora kuzamura amaboko yabo bakavuga amagambo make. Zaba byiza twese turimo kubavugaho, ariko wenda bashobora kugira icyo bavuga kuri bo ubwabo. Ufite umujyi mwiza kandi nanjye ndawufite, kandi nabwiye abantu benshi kuva aho ngeze hano ko hari isano ikomeye hagati ya Atlanta ndetse na St Petersburg. Nzewe rero naturutse mu mujyi washenywe mu ntambara
uratwikwa burundu. Ejo nagize amahirwe yo kuhabona ikinamico bikomeye nkuko nabivuze, Symphony ya Sarchkevich nimero ya 7 yakoze ibikorwa byiza. Ntabwo wabirwanije gusa, ufite ahubwo umurava n'ishyaka, ahubwo wanabikoze ufite umuco ndetse no gushyiramo umuziki. Kandi iya Atlanta iba ifite nk'abitwa Shostakovich, wenda umujyi wanjye mwiza wari kuba ukiriho nk'uko wari agace kiza cyane. Nazanye inshuti iturutse ku nshuti yawe Perezida Trump, kandi ntewe inkunga n'izabaye zose kuva aho ngeze hano nyakubahwa Perezida. Nishimiye ko twabonye ijambo ryawe. Rero dufite ibitekerezo byinshi byo kuganiraho hagati y'impinduka mikuru ibiri yacu mu cyumweru kiri imbere. Mu buzima bwanjye namaze guhumekerwa n'ibyumba by'imikino bya St Petersburg, kandi nakoze akazi kenshi kuri katedrali zo mu ngoro zanyu. Igisubizo ni yego. Rero igisubizo ni yego. Urakoze ku ndamukanyo iturutse Washington. Nyamuneka udusurize Perezida Trump. Nagira ngo nkubwire ko Romania itakwanga. Abanyaromania barashaka amahoro n'Uburusiya. Dushaka ko izo bifasha abanye-Ukraine. Ntabwo wenda dushaka kubaha amafaranga n'intwaro, ariko ikibabaje nuko Romania ariyo iyoboye iturutse i Bruxelles, kandi sinshobora kubohereza indamukanyo iturutse kuri perezida wacu kuko nta perezida dufite ubu. Uko tubibona, ndi perezida w'ishyaka rya politike rya CFC Romania, rikaba ari ishyaka riri ku rwego rw'abadepite mu bihugu by'Iburayi ndetse no muri Romania muri rusange. Kandi nyakubahwa Perezida, ndagira ngo nkubwire ko nari umusenateri mu nteko ishinga amategeko ya Romania muri 2023. Ndateka igihe Zelensky yashakaga kuvugana mu nteko ishinga amategeko yacu, kandi sinabimwemereye, maze ndamuvana mwambura ijambo mu nteko ishinga amategeko ya Romania. Kandi ndashaka kubandikira cyangwa se kuba ubutumwa mbivanye ku mutima n'abaturage bose ba Romania n'abanyaburayi bose baririmba cyane kandi bafite ubwonko, bati twifuza gukorana n'Uburusiya. Ntabwo turi abanzi. Muri gihugu kinini ku isi, muri bamwe mu bafite ubukungu bukomeye. Turabashimira imbaraga zanyu, kandi turashimira n'abaturage bose b'Abarusiya, kandi turagushimira ibyo wakoze byose n'ibyo urimo gukora kuri uru rubuga. Turagushimiye, kandi iri ni isomo rikomeye ku muryango w'ibihugu by'Iburayi. Nisera ko mu gihe gito tutazaba dufite Ursula von der Leyen nk'umuyobozi wa komisiyo y'ibihugu by'Iburayi, umwanzi wacu. Urakoze bwana. Большое спасибо. Я не могу и, честно говоря, не хочу. Thank you very much. Urakoze cyane. Sinshobora gushidikanya icyo mvuga ku mitera politike y'imbere mu gihugu muri Romania. Ayo nshuti yacu yo muri Arabia Saudite imaze kuvuga ko Uburusiya ari igihugu cy'Abarothodoxi kimwe na Romania. Mubansurize cyane rero abanyaromania. Munsurize abakristo bose b'Abarothodoxi muri Romania. Abangaba n'abayobozi baturutse mu bihugu by'Iburayi n'andi hatandukanye ku isi bagiye kugirana ibiganiro n'igihugu cy'Uburusiya muri St Petersburg. Ariho n'ubundi ikibazo cy'Uburusiya na Ukraine cyagarutseho, ahubwo hagaragara abanyaburayi benshi bashyigikiye Uburusiya muri intambara. Nanjye ni iminsi y'imbere hatse byinshi tuzabimenya. Uri inshuti nziza, ukomeze kugubwa neza. Amahoro, imigisha n'amahirwe bibe kuri wowe iminsi yose.